siron cukup dagang hana so goyang Bang Talib ngan Bapak salam jika sasi kemesraan dak abun hanle getam garis tui pernikahan walau wajah berantakan jekelak kau duduk senang bimbang dan ragu aku hilangkan asalkan hati selalu ya cibi 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 cibicu cibi 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 bicu-bicu cibi 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 wow 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 cibi 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 wow. Hei! 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 Kudu kauri ke sini kan? Hei tunggu, nya lu mau aku belah papan tele bilung. Punya ada mau tolong kena. Netran ju hanan po madene. Netran ju baga. Jini apa putra lu mau lu? Putra baga. Hei tunggu, nya lu mau aku belah papan tele bilung. Tahu surat lu mau kabel, tahu surat. Tahu surat. Ha cica surat le kena jepli mahle. Hai, kah nak surat mana dalim? Memang lu mau cuba pandai surat. Hah? Pandai surat. Kamu kargo nya tunggu. Ilang pandai mau tahu. Ada kabel lu mau hana teliti. Drag tau? Long dok eli mau tunggu. Drag supir. Nya tunggu. Jino kan tahu, long supir matau, drag supir tengen. Cak tengen long puah betul rumah. Manya hana tahu rumah bandua aku bang lasa. Manya jika dok eli mau. Tiba mentau dong. Kak, mangat kan pik je? Mangat dek. Ke pegalai bulung, nyo plik uga dek. Abah? Kak, belum mulai apa? Je. Jangan jalan ber. Oh, je. Dek Vera. Apaan itu? Plik bang. Plik? Dari mana? Dari Kak Isniar. Dari Isniar? Apa leo? Nyan beradu ni. Oh betul. Berarti yang pi kau ni. Banyak kerja lagi. Hai, bunga sakura. Lagi ngapain tuh? Nanam kacang ya? Panen nanam kacang. Kan tengah lu ada plik. Oh, Patarana. Sungguh indah. Harumu seperti yang punya. Enak. Asam-asam buah. Kalau untuk pesta, janganlah kasih Patarana lah. Kasihlah rendang lah, capcay lah, strawberry lah, mitiau lah, cuci mulut, bakpao lah, ya kan? Kan ay bantale? Pesta lontre mentang. Syukurlah. Yang hirin long de Isniar. Pakan gedem berkawin ro ke ngan si Joni. Nyan gepegah gara-gara kau. Hana ala undang-undang perkawinan ni gara-gara kau. Memang abu ro ke bangai de Isniar. Oh, tuh ay bantale.
Bangai banget gitu loh. Aduh. Hai, kau ingat po? Kalau mangai kah mangai? Kan utang lemoy bayu, hinoi am dang tha. Aku balele. Ku punya mumpalong kayo. Nyang pa mo. Buku pay matalang deh. Jika pe, aku tak takut ke. Melitan ijo pathol lancawan, tunggeng lompang tadhak ngan pada. Memangkah dalep urang keruh cekang. Bak bayu tang benar perkara. Gagal dah bayar hutang. Tengok ke apa? Alah haji hai. Nyampi ha? Karo apa bu? Oh, karo kakut. Mahai nyampi ayan. Kan sembarangan yan, gading. Lihat apa apa? Nyampi tanah kat gading bacun tu. Macam dia bu. Kiban takut lom kam jampungan tanah. Yang gara-gara bang talib yang. Nedang lah si Ad. Punah adik cantik. Nabilun pinjam kereta si Adjet. Kiban? Nabilun pinjam kereta si Adjet. Jut. Punah salah teman. Kepu ke dek cantik. Lo nejak minta bos sunti. Mau apa? Juti memang menang tapi bateri. Bila kena tulis ulam ber. Lalu kat hijau ni no hak dalam troi podri. Yang tu nak? Punya tayu anak dumpur salah. Tajak draw di baru tak? Isniar, hai bantu si macam ni batring. Ada kena kira mak, kau macam ni. Alai ha, kau jaya Isniar. Masya Allah, tak buat rumah ya? Haji Umar, di rumah terangkan. Haji Umar. Haji Umar, di rumah terangkan. Alah, saja. Hai, tak buat benda, kebun berubah benda. Hendak tengok jauh beli mong pika. Tayu buat di kebun berubah benda. Hendak tengok jauh beli mong berapa mana. Yang musibah telung nak kena buat. Dokar proses lagi teruk penyakit. Mai lu anak sengaja bunuh rumah gerai ya Bu Haji Umar. Yang pagai lah ke pegang pupan tu. Lu pegang pantai lah. Hai. Yang kupi wadah dalam tempo di tengah orang pantunya berdedang ekor. Long hana mau tahu. Tak dengar. Lupa hijah tu hanya biar lagi Oh, ulamnya. Raja, atai ku Tungku Haji dengan si Johnny kan, tak tiga ke mangkuk triang. Sang nak pegang jambu ke acara. Alahid. Mereka pegah nyale. Raja, menurut ramalan Long, dalam 2 euronyo sang jadi acara. Yang lucu lo, awak tengok 2 tahanan gondang. Alahid. Tanggap mana judo ju. Hai, nya ke apa Pak Long? Atai ku draw kena berhem 5 tan. Yang nak penampilan lagi orang pengoi pelami. Oh, hit mereka pancing emosi lo. Minyak bagi helong gawat.
Kau tahu tak mengekah lu? Balik aku gule-gule lambai. Lambai gule. Oh, menang Kahit. Raja. Nyan baru atau pelami punuh Raja. Punuh asal pelaminya Raja, asal pelami. Kau kan ajak Dek Nur Hasidah? Jauh pasai bang. Dek Nur Hasidah, perkenalkan kawan abang yang lagi galau. Kejap galau bang. Puan galau ke adik? Panggang ke ibu pelung higop. Hit. Bek kasut je kelong-long ke adiknya. Purah nan adiknya bunuh? Nur Hasidah bang. Raja. Raja pu? Raja olah adik. Pelungan ke olah. Bang, lenjak ilai bah? Ya. Isimpangnya naik kaminya. Alah getuk bro yo. Pegali bang Mando ke you pasal minyak. Oh, nalai minyak. Mana? Oh, nalai minyak pedang ini. Kereta Bang Raja untuk. Hit. Cek kereta lu, aku ngejak Indro. Ini. Ini. Yo ada singoh puau pijit bah. Pakai je. Bang Raja hanam karak je. Kalau makaran. Ana. Kalau punya. Ana pakai je. Raja. Gerak musuh Raja. Marso saya punya barang. Buka. Boleh hit. Buka ju. Okey hit. Ya. Nyong kata bukanya, otomatis you senior anjing dua le. Suum punggung Raja. Encer cil utak Kahit. Ada jidupi tetanus. Jadi nyohit, ada bah? Puh ada bah yang menong Kau menong Helikopter hanya le kau. Tuai kau rawat dulu. Hai! Hai! Satu buram ni. Mau naik turi dalam. Ini buat kau kecil. Tapi hang kutem. Ini buat kau dengkoi mom. Kahan je aku. Mà hồi đây này mà đâu về phạt nó đâu được cầm thứ bê nhá mà hắn ai Kepala kubul lah anda ada ni celi. nghe ha thì là ra nữa từ đường lông từ ngầu còn theo đường Sino na siya? con này cũng được hai lông puna bạn lông gì Nak kena jawab lah nak kau pun hendak. ini cái trà lông puna Kubul dulu teman saya. nha thì là nhà ra từ đường lông đây từ ngầu còn là đường Ni kalau pelapor buat Johnny mengai kau boleh ni. cũng là phổi với nhau rồi từ đường lông hả nhau cho nó phổi à dạ đâu à Mana lagi lah. cái này chọn đâu Cái đây là aku tahu dah kudu yang lalu ni lah tu. Oh kau Bidin. Bidin. Oh Bidin up. Aku. ôi yang Pak Bang dah ke mana wujud mana bang Inohat urang baru ke mana? Hai. Ana puthat karah jumpungnya. Lene ane menyeng mana beh iya kalau dekat depan. buat borak deh bang Hai. Baga baju jam makan tu. Hai. Hai, sabar. ni tabah tak ada hanya pengabu Ana menjanjan pakai lulu dekat. Ya warap anak kado, anak penyanyi. Raku penyanyi orangnya. Bah, anak lain. Mana orang gau rinang mana orang raku.
dalam bere. Alah kemarau mi dalam. Nyo ni noi le. Dan le. Tak ya betul. Cik Noh, ada mana ni? Hai, pun acara yang baru mau nunggu Haji Umar. Gepegan atuk jamik kebesaran Pak Sedes. Jamik kebesaran? Lu pergi acara sendiri. Enak tapi belum lu. 1, 2, lai. Selamat datang para undangan semua. Wah, nak nejak teman drone Pak Sekdes. Ja, gimana beta ja abang? Anak pun ada nang leh. Selamat datang para undangan semua. Selamat datang. Oh, Pak Sede. Nah, acara anak apa? Kau nak cara apa cuy Pak Sede? Jadi mana nunggu Haji? Enak kau belum hari nunggu Haji. Pekan? Gara-gara Pak Haji Sulaiman Agung SAG mantap pendidikan di luar Aceh. Jadi mana Pak Sede? Masalahnya handa demai bahah oronyo. Karena lontuan padat agenda oronyo. Menyamanan Pak Sede, kakak ni piyo hile, tak pajo kauri, sekaligus tak persijuk macam. Kan apa yang nunggu Haji baru bahasa Kalimantan untuk lebih. Terima kasih. Tengoklah Pak Sede. Selamat. Bini, aku. Orang persijuk kabar dia benar. Dah. Jadi ke ni. Kacau hebat. Pare. Uka madu. Apa nak? Jangan madu. Pare. Pare hino. Paga. Daju. Pusi aja. Pare. Pusi. Waalaikumsalam, Dek Salam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jiroh. Mutuah adon. Bahagia adon adun. Nyo apa acara bang? Nyo. Agak nupeh ka berlebihan. Mulia jame ado. Randu pelampuan mulia rekan mameh suara. Jiroh. Kita berumah juga. Amin. Kenapa? Hadirin para warga sekalian, Nyo adalah adik sepupu lontuan Pak Salam Pasar Pagi. Yang broken boot DJ adalah mekat buah bertuk atau jagung ketum. Jinoji kaji ke pejabat.
Dia tak tahu apa tu nya. Kata geng sinya ada Joni, ku pura menikah kau yan. Pastinya agak lamarkan menikah le. Yang mengalah. Tak pedu. Padahal tu ni. Itu ni Joni preman. Alah, apa tu Nya dua orang tu long nak studi banding uluan anggrau. Studi banding ji masalah apa ada? Masalah kelautan, Bang Haji. Studi banding apa Jud? Negara kanguru. Daerah tahu negara kangurunya Pak Salam? Australia. Sektor apa bang? Sektor budidaya penyu. Penyunya empu abu je. Penyia hai mai. Tontong dan sejenisnya. Nyo Pak Salam ada pesta yu senior, butro ke non Langka. Jadi nyopatna dana mentah Bang Bandung untuk pesta karena lung hana hino. InsyaAllah. Terima kasih nasihat dia Salam. Kakak dia menang kakak dulu. Hanya ke depu-depu lah. Puan nak tepu. Kau bekah layang tanya Pak Kutet. Ai pelu kan masalah layang. Ya apa tuan je pagi pe layang ki. Pui layang nganyang ke mana? Ilung kau ikut tunang je. Kan masalah layang pelu. Apa tuan je gak lamar yusinya sang menurut lung. Toh? Apa tuan yang ono pelu. Simat. Pak ni. Ini baru cuma pelu. Yang dia jaga layang tu. Pinjam. Oh baik pelu. Pelu. Baik pelu. Lo lah aku nak jak. Baik kemayang anda. Tak krik. So kalau belum nyoka masalah nyan pasti Dengar pedung. Kau dengar.
Mau mandet putalah dong. Hai, nanti pun ketelahan drone. Drone kan niat lemar Yusniar kan? Om Bandit, longnya apa cuy Yusniar? Long kali aku kawin. Apa teh cuy KDP? Bapak mengaku. Yang lewat kampungnya Mandung pengah cara Yusniar. Ibu. Along Pak Cik. Punya. Kakak. Katanya kau. Long Johnny jalan melintas di rumah untuk laku Yusniar. Oh. Ni pengalong Pak Cik. Kalau lumpuh drone bunuh. Hana pupu. Anu mudah harus berani. Ilang surau orang limang dro ke poh sama kampung. Tu Raji. Ya mudah anu Pak Cik ya. Ya. Berarti benar anu Pak Cik. Ni awak Pak Ciknya? Ya. Empat kepiah ni Pak Cik. God. Nyanyak John, menyahan sep dilame, be male buka Pak Om Salam be. Ya Om Salam. Om Salam enak banyak ke. Yusniar enak je rumah enak. Om Salam. Punya patu raya dua gitu Om Salamnya. Tak nak apa mana. Ni apa mana lepas mulus. Dia tabuh buat muka, kubah jerawat, lebih mulus lah muka. Ni lagi yang mulus apa mana? Lagi ni tabuh buat muka pun mulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, sepatu. 2, naik kuda. 3, mantega. 4, butupat. 5, tungku haji. 6, berenang. 7, baju. 8, papan. 9, bulan. 10, kuih bolu. Hei, bukan pun ni, hei. Apa badi? Kadang, kasih pencuri orang kan? Kadang ni. Ada racu mana orang badi? Pejabat kerajaan. Kadang. Apa badi? Kau baru. Kau. Này đâu? Hai. Nhớ thò cả. Hai. Nhớ các phụ thay cả chủ đường này hả? Hả? Ilang kang waju đường bau ma. Phụ thay cả chưa? Hả? Dia biang. Pane mungkin tak je yang kakak pukul long kah? Apa wadi? Apa bau ma? Apa wadi? Tengok je dong. Pelajaran kau makan nak hukum nak. Gaji kau pencuri banyak-banyak. Eh? Nyo kau pergi wadah dalam tempoh 1 minit. Menyamantang kena hana dia. Nyo cong banyak pek. Takut. Nak kena? Ha? Taija. Cukring, kaplung. Itik jak laju rumah tu. Gimana pelung Mahim? Mika jarau. Yang mana hai?
Im. Nyo ada cara lain nyo. Payah minta cara. Im. Kamu dah buka no. Ma bau ma, wak cudung ro no. Hai, nyolong yo kena cuma tim ahli. Hai. Mày menang kerja Jawa tu yang mana-mana. Makasih mandu apa? Je, mày nak pincan lau kau hubungi long bang. Je mandu. Yusniar, lu yang macam je. Pun apa pemaksaan dalam perkawinan awak Rona dengan Maju ni? Hana Pak Sekdes, lu setuju tak? Lun wajib tanya soal guru ke masyarakat lun. Karena lunyo penyambung lidah dari kuaket walau hana dalam agenda. Hari ini dua hal ni paham nak drone ini. Jadi drone kah serius kawin? Yang serius lah Pak Sekdes. Bukan. Lun yang baru tu. Pun tujuan drone kawin. Yang tu rara baje lah Pak Sekdes. Rara baje. Jadi tujuan drone pegang Yusniar ke mesin cuci. Yusniar setuju? Punya kelakar tu, Tuhan setuju. Pak Sekdes, nak dengar Pak Sekdes, nak dengar. Memang awak Rona kadang membawa cinta macam ni. Kau dengar ran kanggelano kawan, kanggelano kawan. Kau dengar. Kan hana lun dan dia mecut. Pula tanya enggak. Hai kasih main apa ni apa? Jom balik dia apa? Kamu nak gaji apa Pak Sekdes? Apa dah ini? Ha? Oh, Pak Sekdes macam ni. Ya. Pak Sekdes macam negara. Lagi lapangan kapal. Salang wali saliu walang utung kaye batu walang hai lekat dadi lekat adang tanya dua sebesi padan Labang besar bergeratan tanya dua beelayan rebah rengkang hana sotong yang ku bumbu kasih sayang. Bungong siron cukup dagang hana so goyang bang talib ngan bapak salam jika sasi kemesraan Dak abun hanle getam gerestui pernikahan walau wajah berantakan jekelako duduk senang bimbang dan ragu aku hilangkan asalkan hati selalu ya Cibi 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 cibi
batu walang hai lekat dadih lekat adan tanya dua sebasai padan Labang besar bergeratan tanya dua berelayang rebah rangkang hana sotang dan berbumbu kasih sayang Bang Pandu gecem mejet cinta ulun ke cilet tak kawin punya target deh oh nasinya tamah asen Ubat stres kupi kalau babah rehang pitem bakal minyak kade baju bakpau cinta tanya takkan galau bimbang dan ragu aku hilangkan asalkan hati selalu riang cibi 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 cu cibi cu cibi 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 cu cibi cu cibi 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 cu yeah bro cibi 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 cu cibi 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 cu cibi cu cibi 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 cu dengan saya menuai cibi 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 gagah ham temungku cibi 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 cu 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 cibi 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 Lemilai cibi 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 cu cibi 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 cu cibi 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 cu betul kabeh motif lu Ayo siar, kau duduk situ ke deh? Nak tak sifat baju seragam. Mana pentingnya, penting tak nyok kubah ke deh? Baju ya, Mak? Baju pres jamai untuk urang pesta ke? Dia, apa baju pajama kalau Mak? Kau kendara baru, Mak? Watai kalau drone itu kan je si kadang bagado si ak dah botol si on dua on. Jadi, Mak, hantar nak kelam bi bagol lagi-laginya. Mana pupu ngata kirim ke nek ke kedai kerinci ni. Nek kah kan sakit ke? Lanjut kerja, tunjuk. Ngomong dah. Kalau kau ke irang kalau. Saya nak ke Mak. Pak cik du. Opat beda dengan irang lebih di Merua. Banyak ni, Pak Mak. Ui, yo ni lingkar getik kalau ada upo. Banyak ni. Biar banyak ni. Ajo ni padan. Kenapa jangan ada upo aja Ajo ni? Ya, Umi. Guna Umi. Buat apa yo? Saya dulu nak mau ni meng habis kanyan. Kata kenal dengan loko baju seragam untuk pesta. Kena tak terlah ju. Bah, Umi anak mengai kalau lego. Jom peluk. Tak boleh dengerung kenyak Johnny. Bah, Mak hai, kenapa baju pajama? Kau punya kan lintong. Hai, im kah nak ke depan habis kah? Oh, pacar lah, boy. Katoh nu wardro ni. Nyan habui. Hai punya. Baju seragam habui untuk prelinto. Mai Johnny. Iji kan payah sih. Hai mai, pakon hang carang-carang. Linto ngendara baru aja nak suah baju seragam. Ana-ana dekaji tak berkahwin pakon. Hana carang-carang kata mai. Hana lah kampung gop lagi nyan. Masya-Allah, masya-Allah. Ira mo ino. Bobo hina raw legop hina sopan tagay. Kini hidup. Habui, ira nu acara nu tok ilwe, abek ni pakai ijab kurung anik tik nyo sabe. Po saya kata. Galak-galak lu lah.
Malah tu, urangnya waktu ada acak KTP alat ron ni gekun lepak camat. Apa gekun mak? Dia pegang lepak camat. Iron kat buntu ho trip, ho daring, ho lagak ne, ho awen ne pegang. Peruteh lagi artis Jakarta. Syahrini kedai sang mata aku. Sayang tapi dah kodron haji rumah ho trip, ho koko laju-laju. Camat kalah mata ke? Masa raga-raga mujaya katari. Ni Syahrini. Ui ro ke? Ada cau. Oh nya? Nak wo. Kepo mata nama abang ni? Berarti abu ro karak metah ke. London sakit perut ku. Ya Joni, baiklah dah ada perai dua ne. Bah yo gede. Ijep i gede mentong. TikTok gara-gara drone ne ji ya wo. Sopan melimau pi. Makasih Pak Wi. Ya, Bu. Tengok apa alat tung lau. Hana pupu Pak Wi. Kalau Bu. Pupu di mana bang? Kalau prem 45. Oh. Ya Bu nosonya. Oh nyan Pak Wi, ngan tempat sabuh lu mengajar. Cuma gua emang honor, lu enggak pegawai. Oh, ya. Rem, karem dah. Pakan kebu pak, kuyur rem karem. Ya kamu tolong, tugas karem rem. Di dalam ke parkir motor ke di. Dah rukuk kata kan. Biasa ran pak kahanan merukuk. Hana pun nak pede royo. Baik kono. Okey pat. Okey kono. Tiat pak, nah puno culuk. Anjir rep, baga. Ah. Hoyan pak. Hai, hoyan. Wah, putri bungsu turun dari astronot. Ika kaya ayu kan? Mau buat. Hai, kibang ke pedang motor. Raga kau ni. Pedang mare lam tengah ngau. Kali lam pegah nak boleh hen tinggal di pi yang pak. Dah apa kena? Hai, apa parkir buka bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. God. Wadah ni balik ubandan tu. Birin, kuih nang. Pak salam. Iban teh ni yo. Alhamdulillah Pak. Oh, bukan imam tu licit. Imam duri. Jangan nak buat di kalung awak. Bukan imam. Buat dia main-main minggunya. Kota aja Pak. Main-main lupa dia. Allah boleh Bang. Insya-Allah mati dah. Itulah juga kan. Santai. Usahalah ni. Waalaikumsalam. Puna bang Haji Umar? Uang kami yang tutun. Oh. Ai, ibirin na. Na ina ibirin. Uyuwa. Sanghai dewa. Oh, langkiram mula. Oh, langkiram mata pemadam kan? Oh, yo bang. Aku. Alhamdulillah baru beri rahmat dia loronya. Masya-Allah. Hai Birin, puilah nya jauh ram. Gua kami kat tutup. Bapa dah awak kami kat tutup ah, bapa dah bantu awak kami kat tutup ke bantu. Ka bantu kami kat tutup ka bantu. Bagang Birin oh kana rumah belum, bagang Birin. Bagang kami Birin oh bagang.
gua sama lo. Ya habu ibu kameng karuto. Kata kau pegah. Kau pegah tahu gua Ibu pegah habu. Yang kata tak bro, yang kan kerja. Apa bulu tu? Idra kebirin pada berita. Tapi ron HP patalam. Ni wala julon, napurah huwa kameng katutung. Hai Birin. Han mungkin di dalam pengendara ke. Ji hurung terhormat yang pegang amanah rakyat. Betul ya bang? Oh betul ya. Maka ji be gadong pegat mutang. Malam be orang cek-cek. Kau ke buat legend, buat legend lagi ya. Kan buat kapal aku. Oh, jadi budak dua yang mana? Kalian penjauh. Yang sadar pikiran. Nak upu buat pelaku. Boleh bulu tu. Para balik ku kantoran teh, kai mu tulom. Alah nak ku main lendai ku tu. Rek na di hinang gerah lah kah? Nyo Pak Salam, lung ja ulo kota, lung ja ikut pendidikan prajabatan. Sama aja, ulun tuan bi sering di luar. Thailand, Taiwan, Taipei, Hong Kong, China, bahkan terus Singapura ke ni. Yang paling trip long di Afrika. Itu mung dua di nan. Kena makanan macam mana? Kita sampai long harai tu, makai long mini lagi. Pupuk di Afrika, Pak. Long apa singa? Jadi Pak Salam. Bungongnya kali tanya ceramnya yang gak bagus. Ada hal lain tu. Terus. Nanti katakan. Hai Pak Salam, menurut draw ni kereta long nak digali pelumpu thalahnya. Pulah Pak Salam. Kau menyadik na rencana ajak luar nanggro. Yo nunggu ulun tuan. Nyantang mandu, busi mandu. Menyapa Salam pasar paginya dituri seluruh Aceh. Karena letak bantuan guru Aceh itu mandu. Gedanya yang kirim mandu. Tak kirim jakung ulang kampung, bagi saka, bagi ber. Nyarut sang gedanya mandu. Berarti Ron urung hebat lah, Pak. Mana-mana lah dengan doa-doa. Nyo rencana ulun tuan kan? Don lupa anak lima ke dia urung naik. Karena nak urung pulai deh. Sebab dia urung gedanya Aceh deh. Berarti hayalah Ron Pak. Om dari pemawa haji bawanya ni nan. Nyau ora bekas seput. Dek batimanya hai wo. Bapa ya Intan. Putimu, ubarat, utunang, ubaro. Yang Pak rumah long, Pak. Oh. Hai Pak Salam, menurut draw ni kereta long jika putar luar na orang minggu ya. Pak Salam, pakai lagi yang liya, pumut-pumut dalam bungo. Oh, dah jual mi apa? Kerja keluar man patunya orang. Hantar mengkaka pada ni. Kacau cara patuhannya. Nak kesempatan dalam kesempitan, gagal mani kita. Anam datang apa? Aduh. Kacau kerana kena nama dah. Hai. Kau dah. Aduh.
Aduh. Aduh. Aduh. Pakai kilong, Pak. Pakan jamok kabeo ka cuci nampu. Katok nuwa, ku bikin deh, Pak. Le dapu pega. Kontak starter laju ngada awal. Paturat no, Pak apa? Full sebetulnya nu ngalozau mangalului ho na mendiori susniar Anggolo jaho bamulak tu huta. alai au holong rohakku tu abang ala na abang holan sasada ho di hutani hala. Ha, begitu yang aku suka, Gar. Nanti kalau sudah berhasil, tunaikan pangkat kau. Nyo habui uro acara apa pemuang harus nam ti on. Kena hadiah Pak Gop tu. Pat hadiah gop nanti kami jok ke kau rano. Kan ada penting katanya ni Jin. Yang penting kau ri. Iba ha penting habu nyan ke yang perde. Alah hentak wajib tanya. Igop na. Dia lain ke Pak Gop. Ana lain harus na. Goi kata. Hai. Dah ni kan ni iro ne. Kata kepada tron hai. Yo 17. Ira yo tak menihun. Jadi kan Ilo lah kacau, naik tambah reki-reki apa cut? Idangin? Idangin bang kata po. Iba ni roni po idangin bak du. Hah? Ilo luar oleh kampung. Yo di idangin di po bak tanya. Hai, nyan rem kurung kang po. Habu, iga idangin mantau lagi sat. Mantap, lagi kau kata. Pakan Umi. Baru dah panggil Yak Joni, panggil Abu tu. Panggil Yak Joni yang patah nak hidup, tak nak hidup ni deh. Dia kan tak hidup dong Yak Joni dia Abu. Kau pergi Yak Joni si An. Kerontang lah Umi. Menurut keahlian lo. Dia dah pegang lam yang Yak Joni. Mana kau hidup dong dia Abu kar dia. Hanya dah pegang lehnya Umi rantai kata tak. Anak kebo oli bekan le Abu Haji Umar. Kan ijak ke ya? Ijak tapi hanya taweng. Nya je le taweng Umi. Umi ni je long tolak. Deh, dia ego mana mangga Yak Joni ni. Anak pupu Umi je. Dia tahu mana dia. Ron Umi ya. Anak kau jangan tak pada. Mudah jauh mana dia. Apa dia mana dia tu Indo. Tak tahu dia baca apa ni Indo Umi. Anak pupu Umi tu ni sampai lah Mbak Yusniar. Mak tanya Umi. Ini anak seimbang. Kue tangan dengan kehendran Umi. Nah Umi. Apa nak Umi Yak Joni ya? Saya pakai pemberat. Nah, Umi. Kali kalanya ham jo kale. Ham jo kale kaji. Jangan. Diskon jeleman. Laki masa ini pulsa. Tak tinggal kakang kegok. Kamu sudah nak tayang ke Banyu ni. Nak perhek melintir dia pijut tu kan. Jangan nak kalian. Tengok baca-baca Yusniar yurah Banyu ni kamu tu. Hai, pu begak. Ha sabar Yak Joni. Tihimnya menan roy hanai turi. Kira-kira kamu tu buat lagi toprak Banyu ni. Sama cuk tahu. Nak lagi nak api-api, buku lagi dia. Hai, kapeh. Yak Joni ni dah sabar. Kapeh. Yak Joni dah sabar Yak Joni.
baju bagi mah. Hang nak pegang duduk dah. Lepas nak dah. Makan duit tangan abang duduk. Semangat. Cepat lagi. Bukan oleh hari. Saya lupa dah tok. Oh dah, rasa. Ya deh, Dana Rashidah. Bukan buat tat. Kalau lagi orang let selayang butuh. Bang Joni alek terapai madang. Najib teman macam mana Bang Joni? Hana, baru perkara rumah je. Yang pima menok kemaram. Oh menan. Nepi oleh Bang Joni. Najib dingin bacut. Dingin. Apalah tu. Tapi muda Nur Rashidah kan lain kali mentang Bang Joni balik Ajib. Itu pasal orang kulkah hilang. Watai kakru ni kan. Baru Bang Joni Ajib rumah Dek Nur Rashidah. Wah! Sambung tak ke Bang Joni? Anak nepi oleh baru molo. Sambung membaca putus mengendek Nur Rashidah pi. Pakan perlu kau pemti thưa yo. Hai, mai. Yang mudah meh metakit dama. Hai mai. Tapi perlu ke mana yo? Ha? Oi. Udah mudah dia bunga mana. Kalau lembi hai bunga. Awal lembi keji yang kedra no. Oh, tak tanya omong dijawab. Oh. Hai. Dadang. Dadang. Masya Allah. Masya Allah. Memang drog lagi ticak lalu teng. Dalam taputia keret kagado. Puro than nikah kayak jong batu murui. Kagro batu long. Kagro batu tangan long. Puro than. Puro than. Anak pah long ah. Puro than. Kembau ma. Lengkawe mana ron ni. Tek ron ni lam. Oh, rupanya kah pancuri ya? Pancuri kah? Pancuri kah? Pancuri kah? Pancuri yo. Dah kedepu kau pancuri. Syariat Islam dah kedepu. Kau cara hidup dah ceng dah kedepu. Hai bau ma. Main bayang len dengar putu aduh. Aduh. Hai, putu teman. Uklah ni bau ma. Lagi banyak anak dengar apa? Oh ya, jauh tak. Memang yang raceh ada pancuri gang semayang tinggal ni. Lagi gekun dalam Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Namu phom. Mumpung bau ma. Oh ya, Lagi bau ma. baik kau ulang ber. Yang baik kau ulang. Dia bau ma. Orang yang boleh ke? Jawab je. Yang penting sembahyang betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin.
Waalaikumsalam. Oh, pasal tunggu imum pun ledang indra lu pegah apa? Tapi yo le tunggu imum. Je, tapi betul dah dua. God. Oh, ni jak tunggu imum. Lu aja Pak Mauri. Ya, Pun yo le. je. Puna mandu? Mana tunggu imum luar laki pendapat bahasa ni betul. Puna masalah teman. Ibu Fatimah tunggu imum. Pakan teman Ibu Fatimah. Han getem ngalung. Pu kesalahan dan dau talung tunggu imum. Dan buat kekurangan long tunggu imum. Kurang gantung. Jadi solusi je pakai ban tunggu imum. Terhadap perasaan hamba yang lain yo tunggu imum. Sabar mandu. Patah bak panah. Nah bak jering. Hana Ibu Fatimah. Nah ibu lain. Nah yang ibu Fatimah tunggu imum. Tapi watai senyum mana hidrai. So cik. Hidrai ni. Kemana nah mandu? Ilupim kara lung aja Pak Kauri. I kata bersering-sering tak baca surah Yusuf supaya wajah kata yang ganteng. Kagak tunggu imum jadi mang dah teh tunggu imum bang. Mang dah teh. Lagi nyalung lagi idil le. Gak tunggu imum. Nabi Yusuf dilanggra mete 7 tahun tabe dalam penjara Siti Dalika laki mekawin Yusuhan getim dalam ceruh mata. Assalamualaikum Kak Imum. Waalaikumsalam. Macam Kak Imum kai kampanye. Kak Imum kampung kamu ya. Kan mau diajar Kak Imum tahu Jepang. Kak Imum. Pun pegangan. Dengan kepala Honda perlu. Dah minta jawab ya. Ni kebah kedainya. Tengok je dia pegat lom. Pasal motor. Mana? Hitam pul. Hitam pul. Kaplu. Hai, banner blue. Banner blue. Itu Pak, banner blue. Makasih ya bang. Okey Bu, sama-sama. Aduh. Ibu Fatimah mana? Blue, ini kadang ilai ber. Dan ku jerat dengan pasar berlapis. Mengai tepu tolong. Ber. Okey, Manu. Tapi Pak emosi, bang. Nanti kau. Kan? Bang Mandu. Ada kapu pi. Pejut. Bengeh ni Bang Mandu ya. Karena trip tak long ojak ikut penataran. Hei! Merayu ah! Nyata nomor nawa kelam ya. Nunya salah syair bang. Bukan yang lainnya. Numai kaya cerapeng. Pulau bunga ngai tumpul. Sehingga adik jahit motor tumpul. Pulau bunga. Pulau. Tarik tak urut
roy Bang Mando buno. Jadi ge pakai motor lung laju kah nak salah. Han mungkin menyohana pui pandai atap. Muat rakan. Bang Mando bengeh le. Tapi Rona makin bengeh makin ganteng Rona. Terus dulu apa? Hai, ubuk ini. Kerja udah gede. Lagi anak pendatang orang muda. Kan karak Bang Jonia. Jadi kan. Hai Plu, baik kamu orang raya keng ini. Kayak tu nak gede. Dengar tak kawin mujahid kayak di jengkau je. Hitung tu jerbok. Hai, kau kengi. Hai Plu, mah kena rak mendadak betul je. Hei le. Menyang tak bukit. Hai, kandang ilai Plu. Kandang ilai, kau pun ilai. Kandang ilai. Nyam ia tu pelewat dah bukitnya singa bunga hantro. Tak tahu dengan telur macam Plu. Jerat. Kasar merah ke Plu. Mina macam Iran ni pepan ulang kan. Kau boleh pakai Plu. Dia orang tarik bukan ah. Kau beli jangan ni. Kareng boga dong tengah laut di meen engkau menjajah kisah lun pandang gatang rasa terpaut hati lun karep cinta kegatang sayang siri besayang Hanale meguna Hanalen sanggang Hanalen dugang Bungong tujuan Nakagop yang babang Langit manyang Metabu bintang Cahaya cukup terang Semeludunya Teringat ada Dindalan sayang Membayang-bayang sabi di mata